Makuwete mathige aruti wira githinjiro-ini ya Kayole ni marurunganire makimenereria njira iria irahuthika guthinja mahiu na kuga ni mugaru na witikio wao kuona namba nene yao ni a dini ya githiramu. Kuringana na aruti wira aya, githinjiro gia Kayole gitirumagirira mitaratara iria yagiiriire ta guthurima wagiriru wa nyama, undu uria ni mugaru na etikia a dini ya githiramu na kwaga gukinyaniiria gwa ikiro ni ugwati hari ugima wa mwiri. Hapa Silota anatakikana akuwe na bunduki ya kuua ng'ombe. Hiyo bunduki akuwe na mtu Muislamu agonge. Ule anakata akuwe Muislamu. Sasa hiyo bunduki hakuna. Uliona ng'ombe alidunga kisu 10 na anatembea. Hiko wengine hata alifunja gari nifikiri hiko hapa akiwa na kisu 7. Na hiyo ni makosa ya daktari. Oho ni matetetie endia nyama aria mamakugagiria wara na kwendia nyama na thogora wa thi muno na handu ha guthondeka baita magatigwo magitara hathara. Wauze ile bei na wauze nyama ambayo imekaguliwa. Hiyo na wasibie wananchi. Kilo iangaliwe, serikali ichukue jukumu ya kuangalia kilo hizi za hawa watu. Hata kama atauza 300 lakini kilo ikuwe hiyo ni shida yake. Hatuwezi sema kazi ya mtu afunge lakini haki ifuatiliwe. Ihinda-ini riu ni mehitite kwaga gucoka mawira-ini mao angikorwo mateta mao matigukorwo makirumbuiyo. Asaidie sisi ile tubate hata kama ni kijijio, hata kama ataongea na hawa waache hiyo maneno. Ndio tunaomba serikali. Hii maneno tumetezeka. Na kuo mwena wa Dagoretti gwatinda nditimurano gatagati ka maabitha a borithi na Onjoria makigeria kuhuruja Onjoria ria marurunganire makienda kihoto thutha wa umwe wao kuhurwo rithathi ni ekinae utuku wa ira. Aigua twina ruo ruingi muno ni tondu arokirite rucini akiathukumira ciana ciake nigetha acoke gwake mucii na ndaigana gucoka ni tondu kiroto giake kiratinukeirio o rimwe kwa mafikamirwo ne tuvamiagwo muno tukiinuka ne turavamio muno na security. Onjoria yani matetetie maabitha a borithi ni kugonderera wira-ini wao kuona matharikagirwo ni ekinae muthenya barigici na kuria aria matabanagia ciiko ici gutacukirio makinya mahiu ma kiwatho. Tugomete haha ni umwe witu kuragwo wira-ini wake na mundu ucio ni mwiyetheri ni mwana mwiyetheri twina maturo muno tone mayaniko ngoria atiriri security thinacara na nuthuri mundu agitunywo indo ciake atia muthenya. Riu ni moritie minister wa ugiteri wa thiini Fred Matiang'i kuingirira ndeto eno niguo ugiteri ukorwo kigacirithio mwena uyu guku makiuria kihoto kia ngethe wa kibathi gukinyanirio kuona arari muhuri biacara urari kio. Hado-ini ha Kameme TV retorekwa ni Wambui wa Maina.